Dobrodošli na video o color managementu. Da li ste znali da svaka kamera, TV ili display imaju svoj jedinstven način prikazivanja boja? Color management nam pomaže da transformišemo ono što kamera vidi u ono što display može da prikaže. Jer u većini slučajeva, pogotovo što se tiče profesionalnih kamera, kamera može da snimi dosta više nego što display može da prikaže. Ovaj video je namijenjen početnicima i pomoći će vam da se upoznate sa nekim od termina sa kojima ćete se susretati, pogotovo ako gledate neke od tutoriala na engleskom. Neki od ovih termina mogu da budu veoma komplikovani i zbunjujući, što može da vas obeshrabri da naučite više. Da bismo savladali color management, prvo moramo da razumijemo color space ili ti color prostor. Color prostor je matematički model koji opisuje paletu boja koju kamera može da snimi i display ili TV može da prikaže. Neki od najpoznatijih color prostora su Rec. 709 koji se koristi za HD TV, Rec. 2020 za HDR i DCI-P3 koji se koristi za bioskopsku projekciju. Rec. 709 je standard za color prostor i prenos signala koji je razvijen 1990. za HD TV emitovanje. Najčešće je korišteni color prostor u HD videoprodukciji i postprodukciji. Ovaj color prostor ima veoma ograničen dinamički raspon i gamut boja u poređenju sa novim standardima kao što je Rec. 2020. Dinamički raspon se odnosi na razliku između najsvjetlije i najtamnije tačke, dok gamut opisuje opseg boja koji color prostor može da reproducira. U praksi kada radite sa materijalom u Rec. 709 prostoru, znači da ćete morati da radite unutar ovih ograničenja boja i svjetline, kako biste postigli dosledan izgled na HD TV ekranima i projekcijama. Ako vaš projekat zahtijeva HDR ili širi spektar boja, morat ćete da koristite drugi color prostor kao što je Rec. 2020 i da prilagodite vaš radni tok u skladu sa tim standardima. Isto tako, skoro svaki proizvođač kamera ima svoj color prostor koji je optimizovan za senzor te kamere. Na primjer, ARRI nudi Alexa White Gamut, Red White Gamut, Sony S Gamut 3 Cine, Canon C Gamut, Panasonic V Gamut i tako dalje. Sa većinom kamera imamo opciju kako da snimamo taj snimak i najjednostavniji da snimamo u Rec. 709. Snimak je spreman za upotrebu direktno iz kamere, ali na ovaj način informacije koje dobijemo u snimku su veoma ograničene i nemamo dosta prostora za color grading. Ovo se koristi kad nemate dosta vremena i trebate da završite projekat što brže. Drugi način da se snimi u RAW formatu. RAW snima najviše moguće informacije iz senzora kamere i daje nam najbolji kvalitet slike koji je moguć iz te kamere, što nam pruža dosta mogućnosti za rad što se tiče kolora. Ovi fajlovi inače zauzimaju dosta memorije i mogu biti ogromni, ali zauzvrat nam daju dosta više informacija i više prostora za rad. Jer većina RAW formata snimaju 12 bita, dok Rec. 709 snima u 8 bita. Broj bita se odnosi na količinu ili kombinaciju boja koju imamo u snimku i kojima imamo pristup. Kao što vidite, u 8 bita možemo da dobijemo 16 miliona boja, dok u 10 bita imamo više od bilion boja. U 12 bita čak više od 68 biliona, što znači da imamo dosta više informacija za rad. Između Rec. 709 RAW imamo log profile koji nam omogućavaju da sačuvamo što više dinamičkog raspona bez zauzimanja previše memorije, kao što su RAW formati. Snimak u log profilu se ne može koristiti direktno iz kamere i mora se pretvoriti u Rec. 709 jer nema kontrast i zasićenost boja. Tako da u postprodukciji ćemo da ga pretvorimo u Rec. 709 ili neki drugi profil. Ali razlog zašto snimamo u ovom profilu jer želimo da sačuvamo što više informacije u najtamnijim i najsvjetlijim dijelovima slike. Sada kad znamo malo više o različitim color prostorima i formatima koje kamere mogu da snime, možemo da pogledamo zašto je korisno da radimo u color managementu. Zamislite da imate projekat koji je sniman sa 3 različite kamere i svaka kamera je snimala u svom formatu i log profilu i mi želimo da balansiramo te snimke da budu što slične i da imamo što više kontrole kako će finalni snimak da izgleda. To možemo da postignemo tako što ćemo da pretvorimo sve ove različite color prostore i različite profile u jedan veliki prostor koji može da pokrije sve. I u tom prostoru ćemo da radimo sva podešavanja koje su potrebna da snimak napravimo onakvim kakvim želimo. I na kraju iz ovog prostora možemo da eksportujemo u onaj format i color prostor koji želimo da nam finalni snimak bude. Na ovaj način ne samo da imamo maksimalnu kontrolu, nego osiguravamo da u budućnosti ako želimo možemo da reeksportimo projekat u veći color prostor. Na primjer, možda danas želite da eksportujete u HD da postavite na YouTube, Instagram ili TikTok, ali možda u budućnosti želite da reeksportujete u HDR ili možda čak u kino. To možete da uradite na ovaj način bez da color gradujete sve ponovo. U Color tabu možemo da vidimo kako to izgleda praktično i koja podešavanja moramo da uradimo. Ovdje ispod imamo par klipova koji su snimani različitim kamerama i različitim profilima. Na primjer, ovaj klip je sniman u Red RAW formatu i kao što vidite nema puno kontrasta i zasićenosti boje i moramo da ga pretvorimo u Rec. 709 da nam to bude početna tačka za bojenje. To možemo da uradimo na par načina što je u suštini color management. Prvi način je da to uradimo manuelno tako što ćemo povećati gain, smanjiti lift i povećati zasićenost boje.
Ovo se naziva display referred gradovanje jer se bukvalno upućujemo na display da bismo znali kad smo u Rec 709 prostoru. Sa color managementom to možemo da uradimo dosta tačnije koristeći profil proizvođača kamere. Ako idemo u desni ćošak na Project Settings i idemo na Color Management ovdje pod Color Science imamo DaVinci YRGB što u suštini isključuje Color Management. Mi govorimo Resolve da ne uradi ništa, da mi imamo svu kontrolu. Ako kliknete ovdje vidjet ćemo da imamo 4 opcije. U ovom videu nećemo govoriti o ACES koji je oblik Color Managementa, nego ćemo da kliknemo na DaVinci YRGB Color Managed. Ovdje imamo očekiran ovaj Automatic Color Management i Color Processing SDR, ovo ćemo za sad ostaviti kako jeste. Ako kliknemo na Save, pogledajte šta se dešava sa snimkom. DaVinci je automatski pretvorio snimak u Rec 709 Color prostor i imamo odličnu početnu tačku za gradovanje. Razlog zašto se to dešava je jer DaVinci čita metadatu iz RAW failova i pretvara snimak u prostor koji smo stavili kao output, što je u ovom slučaju Rec 709. Kao što vidite, to se desilo sa klipovima koji su u RAW formatu, ali nije sa ovim ostalim klipovima koji su transkodovani, što znači da su u kameri snimani u kompresovanom kodeku. I u ovom slučaju moramo manualno da podesimo input color prostoru u kojem je ovo snimano. To možemo da uradimo tako što ćemo da kliknemo desnim klikom na klip, idemo na input color space, izaberemo brand kamere, u ovom slučaju je Blackmagic i izaberemo profil. Mana ovom je što morate da znate kako je ovaj video sniman. Ako kliknemo na ovaj klip sa leptirom, dolazimo u situaciju gdje DaVinci još uvijek ne podržava color profil u kojem je ovo snimano. U ovom slučaju Fuji F-Log 2. Ako kliknemo na klip i idemo na input color space i idemo na Fuji, vidimo da imamo samo F-Log. U ovom slučaju moramo da koristimo utility LUT koji je obezbeđen od proizvođača kamere. Desnim klikom na klip, LUT, izaberemo LUT ili jednostavno ga prevučemo na Node. Ovo je jedan od najjednostavnijih oblika color managementa i ako imate snimke snimane istom kamerom, možete bukvalno da koristite jedan LUT ili podesite input color prostor u ono u kojem je snimano. Ako idemo na Project Settings opet, možemo da uncheckiramo ovaj Automatic Management i sada dobivamo dosta više opcija. Da vas ovo ne bi zbunjivalo previše, najbolje je da izaberete DaVinci Wide Gamut. U output color space ćete da izaberete Rec 709 Gamma 2.4 ili ako ste na Apple kompjuteru Rec 709A. Ovim iskorištavamo prednost rada u velikom color prostoru i na kraju možemo lako u budućnosti da promijenimo output color prostor ako je to potrebno. Isto tako ako želite da radite u ne color manageovanom workflowu, možete ovo sve da postignete sa nodovima i još uvijek iskoristite DaVinci Wide Gamut color prostor. Ako kliknemo na Color Science, izaberemo DaVinci YRGB, što u suštini isključuje Color Management, možemo da izaberemo Timeline Color Space u DaVinci Wide Gamut i Output Color Space u Rec 709. I čak ako radite sa 8-bita snicima sa telefona, ovo je korisno jer iskorištavate alate koji su Color Space Aware ili ti svjesni color prostora. Sada moramo da koristimo nodove da bismo stavili ovaj klip u ovaj color prostor koristeći Color Space Transform koji možemo naći u efektima ovdje. Na početak ćemo da stavimo Input Node i na kraju Output Node. Prvi node ćemo da podesimo Input Color Space u ovom slučaju Rec 709 jer je snimak u Rec 709. Input Gamma, Gamma 2.4, Output Color Space DaVinci Wide Gamut, Output Gamma DaVinci Intermediate. Na Output nodu ćemo da uradimo obrnuto, Input DaVinci, Gamma DaVinci Intermediate, Output Rec 709, Gamma 2.4. I sada ćemo da radimo gradovane između ova dva noda. Ako isključimo i uključimo ova dva noda, možete da vidite da nema razlike u klipu. U čemu je point onda? Ako isključimo ova dva noda i gradujemo između, pogledajte šta se dešava sa najsvjetlijim dijelovima. Veoma brzo gore ili klipuju jer sada radimo u Rec 709 prostoru. Ako uključimo ove klipove, pogledajte na scope šta se dešava. Highlighti nam ne klipuju i imam bolji roll-off jer sada radimo u DaVinci Wide Gamut prostoru i iskorištavamo činjenicu da su alati svjesni color prostora. Nadam se da je ovo sve imalo smisla i da ste naučili nešto novo. Ne zaboravite da lajkujete video i da se subscribe-ujete na kanal i vidimo se u sljedećem videu.